Ассалому алайкум, бародарои тоҷик, подписчикои канали Таҷикстрой. Бародаро, объекти навай новостройкаи шаҳри Душанбе. Як хонагай переделка духонага. Хонаи ростагӣ кӯхунӣ буд. Уро спални мекунем, хости Аллоҳ хати. Ин инҷа ҳамому туалет буд. Дута дараи як дарша маҳкам кардем, перегородкаи мубайн шавид, як кухничаи тенҷ мешавад. Кухничаи тенҷ меша. Мерем далши. Ин бародаро калидор калони хушроки буд. Мо калидора план кардем, мақсад ҳамому туалета дар калидор мекунем. Я туалетча меша, уста ҳамом меша иншааллоҳ. Дальнейшем шумо дар канали мо бошед, иншааллоҳ тамошо кунед, мебинед чӣ хел мешавад. Далши калидор. Мерем далши. Ин аст кухни ки буд, ин спальни меша. Спальни меша 275 ба 490 да ами хона. 490 ҷа спальни мекунем. Хости Аллоҳ хати. Иншааллоҳ балкон ҳам дора. Ҳозир балкон шумо мебинед. Ина балкон. Ин новостройка бародаро қарор дорад дар Зарнисорай. Таксии Ҳисор дар пеша. 16 этаж дем. 16 этаж дем. Далши мерем. و یا زالی دیگر داره، زالش کلون خوشای داره نه زال. از اینا رودمان زده استیم. پد پرابل دسلوی رودمانش میدانیم خواستی الله قطعی. الکتریکی هم نداشت برای الکتریکی هم خمون کده استیم. منتجه پدکونیک چسبونده. زالش هم کلون خوشای داره. زال از نرش چی نباشه. 5 ба 3 да. бародаро канала дастгирӣ кардан дар аётон набурорен. мо иншааллоҳ аз шумо миннатдор мешавем, дар ҳафтон дуо мекунем. поделиться кунед, лайк бимонед. боқӣ дар амони Аллоҳ. Аллоҳ нигаҳбонтон боша. агар ягон савол боша, ягон чӣ боша, мнение боша, бародаро дар комментариҳо бинависен, бетараф набошен. Иншааллоҳ любое время ҷавоб медиҳем.